Yora Kashi. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Kashi. Ku gitanu wahinduka miliyoneri. Yora Kashi. Hano turi nk'uko mubibona ni ku isoko rya Kabarondo, aho twaje guhemba abanyamahirwe babashije gutsindira amafaranga muri promosiyo ya Yora Kashi. Abanyamahirwe bagera kuri 4 bose bagiye guhembwa amafaranga. Hanyuma nyaboneka namwe icyo nabasaba no kwitabira iyi promosiyo kuko birahendutse. Igiceri kimwe c'150 kikaguhindurira ubuzima. Yora Kashi. Yora Kashi. Yora Kashi. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru. Hariya uyoyemo amafaranga angahe? Amafaranga 166,500. Shikwe nawe waba miliyoni. Yora Kashi. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Kashi. Ku gitanu wahinduka miliyoni. Amafaranga umaze kuyafata, urayishimiye cyangwa ntago yishimiye? Amafaranga ndayishimiye cyane. Urayishimiye cyane ko utari guseka, ko muntu tudaseka. Iyo nishimye ni ukungu. Ramazan, utangira gukina iyi promosiyo wari uzi ko aya mafaranga uzayatsindira? Promosiyo nari ndi gushakisha amahirwe ariko gusa nari mfite icyizere cy'uko ngomba kuyatsinda. Mu buzima busanzwe Ramazan ukora iki? Ndi umuhinzi mu buzima. Hari umukozi wa Airtel mwari musanzwe muziranye? Nta n'umwe tuziranye. Ramazan, aya mafaranga ni menshi cyane, 116,500. Ni arimo igishoro kuri buri muntu wese utuye hano mu Rwanda. Aya mafaranga ugiye kuyakoza iki? Aya mafaranga agiye nari umuhinzi w'inyanya mu buryo budakwiye, ariko kubera igihe cy'izuba twabuze imvura, ubu ngubu inyanya zari zarumye, ariko ubu ngubu ushobora kugenda nkafata moteri nkayigura, bikaba byamfasha ubuhinzi bwanjye bukaba bwatera imbere. Ramazan, gira ikintu ubwira abakurikiye televiziyo Rwanda, gira ikintu babwira kuri iyi promosiyo ya Yora Kashi. Kuri iyi promosiyo ya Yora Kashi ikintu nababwira, abafite ubushake bakomeza bagakina n'icyizere kuko birashoboka. Bazajya bakanda kuri kangahe? Bazajya bakanda bajya muri message bandikwe umubare rimwe bohereza ku 155 cyangwa bahamagare 155. Ramazan, urakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane n'ibyishimo. Igihembo nyamukuru miliyoni 20. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Kashi na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.